Od početka grejne sezone u Srbiji je zabeležen veliki broj požara na građevinskim objektima. U ovim požarima stradalo je 7 osoba, a povređeno 19 lica. Vršilac dužnosti komandira vatrogasno-spasilačke jedinice u Ivanjici Boban Poledica kaže da je uzrok svih požara ljudski faktor, odnosno nemarnost. Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije apeluje na sve naše građane da provere ispravnost dimnjaka i peći na čvrsta goriva, da ne ostavljaju uključene električne grejalice bez nadzora, da udalje namještaj i druge zapaljive materijale od grejnih tela, da ne odlažu pepeo u plastične kontejnere i blizu zapaljivih materijala, da ne ostavljaju malu decu bez nadzora u prostorijama gdje se koriste šporeti, peći na čvrsta goriva i grejalice, da ne ostavljaju uključene električne uređaje bez nadzora. U slučaju da primete požar na građevinskom objektu, apelujemo na sve naše građane da odmah o tome obavijeste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i slušaju uputstva vatrogasaca spasilaca. Neispravni ili neočišćeni dimnjaci su čest uzrok požara. Proverite i održavajte dimnjake kako biste izbegli rizik za sebe i svoje bližnje.